lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Francis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakurapay laang a pamilya ti nagtaudak. Siyak ti inauna kada kami atalong agkakabsat. Nasapa apimusay ti amami gapu iti sakit akimpet kenkwana. Agmay sa nga rod ti inami anang isakad iti pagbiag mi. Awan ti nakaadal kada kaming agkakabsat gapu ta kinay kayat min tinanggad wano nagtrabaho gapu iti kinarigat ti biag. Inarapaap kuma ti agbalin abaknang. Sublian taman nga rod ti taon 2013. Nobyak idi ni Grace. Kastoy man dagiti pasamak. Anya nga iti planom, Francis? May papanitan niya, Grace. May papan ka data, ah? Ha? 5 atawan tamatkan nga agayan ayat. Awan ka di pa'y planom amang ikalay sa kanya? Ay kahit madaanong tulata, amumot na kumpay urnong ko. Uray dya simple laang ngamin, ah. Tinapatag makapagkalay satan. Damdamagan ngaminan dagiti dadakkel ko no kaano ti panagsimpata. Diyak kaya ti simple lang ang kalay sa Grace. Ha? Kahit ko, kutjibong ka. Ingrandi ama ko na. Iti kasta, santo amalipatan dagiti tao a dumaray. Angam Francis. Di ka kadinagkagkad. Basta dahi ti arapahap ko akalay sa. Isa pang asim. Tadikan kumuntra. Iti kasta, saan tamanin nga agapa. Francis. Agurnong tapay, sa tanto agkalay sa. Saan mo't siguro anarigat nga awaton dahi ta? Aga-abroad ka kunam, Francis anak ko. Wala na. Kahit ko ti agurnong, para iti panagkalay sa amin ni Grace. Saan lang nga ita? Kahit kumutla nga patarimaan to'y balay tayo. Iti kasta, presentablin tumit into nagkasarak. Ay katsi ka nga rod anak ko. Noan niya ti amum apagsaya atam, di isaw ti aramidam. Wala na. Umanay mo't siguro dito talo at awan na panag-abroad ko. At danto mo't siguro umdas nga urnong ko para iti panagkalay sa amin ni Grace. Ay kat mabalin mat siguro na. Basta lakit di igaad mo ti manggad anak ko. Wen, awagak na anti Mildred. Tagpatulong akin ko na. Iti kasta, nabibiit ti pan nakaiproseso dagiti papeles ko na lang. Hello, Grace. Imawa ka. Tagdakayat ko apun kenggen ka. Namnama akong dayta, Francis. Ha? Di kagdanag, tadikan parigatan pa'y. Anya ti kayat mo asaon, Grace? Siya kun amismo ti mangwas-was iti relasyon ta. Grace, di ka kumamot mang rabak iti kasta. Pangasim. Sa anak amang rabrabak, Francis. At dan sa baling ay ayatag, isu alibatan na kon, talipatan kamatan. Bye! Saan, Grace? Grace! Tiyawan ang bahay na babae. Inagdap ng ti cellphone na. Saan na mabaling da ito eh? Saan? Umininom ka manan, Francis. Banda ko malang ante. Kahit ko lang ba't liwag ti sakit tinagam ko. Wan nga manong aldawa na kastaka. Laglagi pam nga awan ka iti Pilipinas. Saan nga agbalin ti kasta ditoy kaanakan? Panunutam kumamat ti trabahom. Ante Mildred,
Husto daytan. Ah, Pangaasim ta saan kumaanatangkan ti ulom. Awan kay di Pilipinas kunakmanan. Maawatak ti riknam. Ngam importante met ti trabaho. Amang ano'y katanda ka, no di ka pailang sumrek inton biga. Anya ngamin ayati na pasamak anak ko. Apay akala at ti panagawid mo kat saan mo pa'y mo't analpas ti kontratam. naikatak iti trabaho na na. Anya, ang apay, anya ngamin ti inalaramid mo. Diyak may pamay sa tagtrabaho. Gapo iti panangisina ni Chris kanya. Anya, Makababayin man. Yung dahi tatipod no na lang. ay unay kan anak ko. Ay etek unay ni Grace. Iso ti may sama kagapuno apa yung nagaprodak. Para kumay ti masakbayan ti buklin minta pamilya. Gaman yan, tatilang ba't ti nauray. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ala, di kan aksangit anak ko. Padyek ang makasarak kan tumot laang iti babae amang ipatagkang ka iti napudno. Nakaamamamot nga iti dayja asina, Francis, ading ko. Katrabaho ak. Napintas mat. Iso na lang ang taddan samot ten anak na. Ay, kwa. Uwan man at damay sa nga anak ni Sina. Kat, dayjay ka diti kayat mong asawaan. Ha? Kayat mo ti maaddaan iti instant anak, kasta ka di. Ni manang mo. Ay sus, agpanunot ka na imbagading ko. Amumot siguron ti kinarigat ti biyag tayo. Ita, mangyawid kan mangpakan kapay iti di mo kapkapin ano. Manang. No mga asawa ka, jay addamot pa kairanudan ah. Saan nga iti parparehas tayo mo't laeng amarigrigat. Ha? Nadamag ko kat akursunada na ka ni Aileen. Sinaam ni Sheena, ta ni Aileen termam. Sigurado nga agbalintuan na nam ay tibiyag mo, iti sidong ni Aileen, ading ko. Sorry, Sina. Yung masapula waswasin tanti relasyon ta. Awan mabalin ko, no day dati pangadeng mo, Francis. Sorry talaga. Sapay lang kumatama pa ko, anak. Okay laan. Kinapudno na. Ninamnama kundi kastoy ang mapasama. Kalpasan ama mo mga adan anak ko iti kinabalasang. Sina, saan nga iti kasta? Di kan agpalawag pa'y, Francis. Kas na ko nakon, ninamnama kundi ito ang mapasama. Iso adi ka agdanat, ta okay aklaan. Sorry, Sina. Ala, panawan nak dito yan. Di mon bayadan ti kinanta. Ta siya kun ti makaamo amang bayad. Sina. Panawan na kun kunakmat. Katsapay la kuma. Tagbalin kanto an naragsak. Iti sidong ti sumaruno nga agbalin akayan ayat mo. Inton bigatan ti kasarda Francis kan Aileen. Ngumapay ngay akasla naliday kayo matnanang. Ay, kasladyak pa'y laang nga ron mamate nga agkasaran dya kapsat mo, Raquel. Ay kat mamati kayo ngamin ta isumot ti kinapudno nanang. Sapay kasla nadlaw ko nga adatang tangsit ni Aileen. Nang runa ti amada, kasla mata pobre. Ay na, amoy umatandag iti babak ng nanang. Talaga akas ta ti itsura da. Ngam numaam-am mong idaan na imbag. Nasisingpet na matlaeng. Wen ang ay. Di kay nga may nagpanunot iti negatibo Agyaman kayo kit di ta mga asawan ni Francis. Matungpalan ti arapaap na nga ing grande akalaysa. Ngamin, bak nang da Aileen nanang. Oray anya pa'y ti ibagbagam, Raquel. Talaga adyak makaigna amang panpanunot iti agbalinto akasasaad jay adem. Talaga nga men asabali tinadlaw ko nga ugali ni Aileen.
di na tinanggapan, Francis. Nagapo ako Jaylee. Ay niya tinapan mo inaramid, Ijay. Ha? Ay, kwa. Ay niya tinapan mo inaramid, Ijay, kunak. Napanak nagpawit iti kwarta danana. Nagkunakan ka ang mabalin mo idaapaw itan iti kwarta. Ha? Nalipatam sa matan, nga aming nga addakan ka, kat naggapo kanyak. Aileen, Manipod ita, ibagam amin kanyak apapapanan, ken pangar-aramatang iti kwartang itad ko ken ka, naawatan. Aileen, matkaday titiri si kalabalay. Madlawa na karagragsak da. Mayat ti kakatawaan da. Ay. Oo na yan. Kukwaklat naman yung dumapapal. Lusyak. Okay lang mat amakit kita kida naragsak. Maki-istorya. Yan makijaming akpay kit di kadakwada. Uray amok nga day bagbagat ti pamilya na kanya. Gano siya. Kasla iparit na nga gragsakak no kaduak ti pamilya. Kanayon anak kami suot. Di pa'y makinistorya ti pamilya. Ay, o na yan, tikas ti agasat ko anang asawa. Napan ka din ni warehouse ni Francis? Wan, papa, nasapa rin mo. Apay ka di? Awan makiti. Kung nakano saan bayarapan, kat may aldawan na. Kanayon magkat di amasapa amapan, papa. Masapsapa ngamin amaririing. Iso amasapsapa mo't amapan ijay warehouse. Ay katribang na lang. Naskan lang ang pagrigatan na ba, tikan ka rin na. Kasi di ka na kung ay pagkakin kay ha. Saan nga umdas ti ayat-ayat lang tapno tumuras ti negosyo. Nang runa, kat may salang mat nga ordinaryo at tao tinakiasawam. Papa, Ti negosyo kat negosyo. Iso ano kaya't mo tagprogreso o saram tao tak mo. Saan ka mat siguro ako lang? Tapno di mo maawatan ti kaya't kwasawan, Aileen. ngay Francis. Aldawan, ngam aging gaytan, di ka pailaang nakarubwan. Sa dino ti papanantaya. Di mat imbagak idi kalman ang masapat ang agpalaunyon ita. Agpabinyag ti may sa agayim ko, kat inalanak aninang ti anak na. Gastaya, kat nawan mo timbagbagang. Ala, awanin ti ado pa'y asao. Agrubot kakit din tani, aldawan. Sapay adayo pa'y ti biyahe ta. O sige. Urayan nakbasitin tagdi ko sa klabit. Agawa am atani aldawan. Dinak manin pagurayan iti mabayan. Hello, Manang Raquel. Nakaawag ka mat? Wan, atin ko. Mangibagaan ko maiti kwartam. Naimbaglaan nga igatang ko iti agas ni nanang. Naipos nga minan ti agas na. Kasta ka di? Wan, kan nayon ang matan a iti pang grocery. Kan igatang ko iti daduma pa ang masapsapol dito balay. Sige, Manang. Bayam tamang ipauitak to apaman na makadiskitarak. Ha? Makadiskitar ko nang? Wan, Ay kat tumawat kan a iti asawam. Ibagam tagpaimot dito balay. Jay launay agas ni nanang. ha? Ay, kwa. Apay, di mo lamaasyanan ka na kami? Ibagam ngamin at isasaadan mi ditoy, iti kastaam mo naman. Ibagam tamang ibingay mo't uray tiping laang ti kinabak nang da. Ha? Wano da kamin kininanang ti umay di tabalayo, tani. Di da kami mo't masango nga umay pasyaran. Bisi kayon sa mo't unayan ngagpapabak na nga din ko. Ay, kwa. Saan naman na? Bayam ta kasaritak to na Aileen. Ibagak to may kami pumasyar di tabalay. O na yun, tikas to yung gasap ko. Ay, ayak o na itibagit. Gapoy tikas to yan nagtungtong pala. Baka nang nagpasuti na sawa.
ngam sa anak mat anaragsak. Kaslak mabagbagkal iti kastoya sa saadak. Agtrabaho nga mawan pulos may gamaka kwarta. Kaputad damot amin kinailin. Lumot dumawat akin ko ana. Masapul nga amuan na pa iti pangusarak. Diyos ko. At nakarinda ito'y abiyag ko. Dahito'y karintidusak. Gapo iti kinambisyoso. Dahito'y karintidusak. Gapo iti panangikalang ko kinisina. Awan ka di karbangak nga agragsak. Anya nga iti ko na di Adem, anak ko. Urayin tayo, tagawid danto kano dito'y balay, nanang. Kanaw? Wen nga rod, isumot ti kunana. Diyak lapat yan. Na, taapay mo't ngay adiyo pa dyan, kat iso nga rod timbaga ni Francis, nanang. Mamati aktaw inton adadan dito'y balay. Ha? Kat nung manipod ng asawa ni Frances, kat man manumatan nga agawid dito'y balay. Mabilbilangan ti panagawid na, manipod nag-asawa dakin ni Aileen. Ay kat ugali na ananang. Talaga kasta dagiti makias-asawa kan mga saasawa. Anya ngay nga rod kat adamatan pamilyada. Kan maysa, sigurado ama kumikum damot kadagiti trabaho da. Marikrik-nak asaan akasta ti mapaspasamak ijay Adem, Raquel. Ne, pagkunaan nyo mo't ngay nanang. Marikrik-nak nga ada parikot na. Anya ngay kumatiparikot na, kat nakabakbak nang mo't jay inasawa na. Ay basta, marikrik-nak nga ada saan anasaya at amapaspasamak ijay Adem kunak lang arudan. Anya? Amok asaan anasaya at titrato ni Aileen kang kuana. Kita amlaangan idinaudi ang nagawidan da. Nagmalmalam ang nagpupok ni Aileen ijay silida. Dandan ni iyon nag-amin jay Adem ti kasapulan na. Ultimo danom kat payawat na pay. Di pay mat umay makiistorya kada tao. Ay kat nabannog nga tamot ananang. Oho, talaga kit di nga nangato ti purwana. Itay ka pa'y apalpaliiwan anak ko. Okay ka laang ka day. Adan samot parikot mo. Awan, nana. Okay aklaan. Nairuwamak mo dyan iti kastoy abiyag. Inaldaw a trabaho. Baon dito baon ijay. Mabanog, aginana. Kastalatan ti rutin ko. Awan nagbaliwan na. Ang anak ko, asawa kin manugang mo tibus mo. Okay laang ka di king kadayta. Okay laang ka di nga oray ibaon-baon da ka. Dahito sigurong tigasat ko, nana. Dahito sigurong tibayat ti panangisinak idi ginisina. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan anak ko? Malagipyo ka di pa ni Sina. Wan kat no day jay ti kasisingputan kadagiti inyam amum anubiyam. Kinapulno na. Inayat kinimpatig kumat ni Sina. Iso na lang. Tanakiwin na suwasak kinkwana. Gapukin ni Aileen. Tiamok ngamin iti. Kat no mga sawa kiti baknang. Agbalin mo't anagin awa ti biyag ko. Ha? Tiamok iti. Kat ti panangasawa kina Aileen ti agbalin na sungbat ti ginarigat ti biyag tayo. Ngumsan kayam. Takas la nakarkarupay anay mamagtayo iti kinarigat. Ay, Frances anak. Talaga siguro na daytoy tinaito ding agasat ko. Daytoy siguro ti dosa. Kapoy ti kinambisyoso. Anak, saan nga amin apan nubok adumtang itibiyag tayo ket dusa. Dagitoy ket palagipla ang ti Diyos asaan nga amin nga ambisyon wenno arapaap tayo ket matungpal. Dagiti daduma ket dumteng wenno sumangbay tapno mangted iti adal.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Jason. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Jason, tubuak ti probinsya ti La Union. Ngem addaak ita ditoy Cagayan, tadituyak ana ikamang. Jak kuman kayat asublyanan pa'y tinapalabas. Ngem idinangeg ko to'y programam, nalagip ko ti amak. Ket naipalagip manen kanyak ti maysa apasamak ajak to pulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Narabyan ka ba't anagawid, lakay? Iwan nga ron bakit? Saan mo't nga may namalmalpas istorya ni Kabagis Anor? Kat napagsaritaan nyo ba't lang itinasaya at ti may papan itidaga at awid yaw. Wain bakit? Hindi damaw, medyo ang kid ni Jaime. Ti kaya't nakitdakdakkel kanukuma ti partina. Dahil sukat nga ron ti nauday. Hanggang kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan ti riray. Kat anya nga itikuna na lakay. Ay kat awan na balinan na. No di ti manugot matlaang. Iso matlaang ti kasidya ti kapanunutan na. Kaslaad amot ngamin sa bali nga ugali day jay akabsat mo lakay. At dagamgamrod na. Uwan nga raw. Laita mo tinadlaw ka bakay. Kasla ti kayat na kat almanan na amin ti daga day di tatag. Kat anya ngay nga rod ti plano yaw. Mapadak ijay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan itidaga at tawid da. Mayat bakit? At least patas ti bingay da nga kakabsat. Nadyalaan ta medyo mabayag ti panakaiproseso na. Masapol nga ipasurbi pahit tapno maalat ti gusto arukod ti bingay da nga kakabsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pa'y day di lolo yo, di awan ko man ti parikot yo ita. Uwan nga ron Diyak man na mo kada tatang. Ita lang may tanapanunot da nga si kaswan na diyadaga. Wan ata ilako kat nga rodan ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ilako, amangan no saan da pa'y nga asikaswan ti papeles dahit na adaga. Nakunamon bakit? Ti kunamat ni tatang, da kamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iliritso mi kanon nga i-transfer itinagan may, taday dya kanumot tan ti pan nakatawid mi nga kapsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot, basta patas ti bingay. Wait bakit? Talaga patas ti bingay. Kastamot tan nagti magastos iti pan nakarukod, kan pan nakay-transfer ti titulo ti daga. Ay katrumbang lalaang alakay, tapno awan ti lugi. Dadakkel magaya man dagito inbunobon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito'y. Rambutan. Ay, kastagayam ti rambutan. Wan. Na ito nga, ang mga no di mo pa'y amo no anya amula na ito. Ah? Amok mat alakay. Anya nga raw,
Lemon. Saan? Anya saan? Lemon day ta. Saan nga ron? Anya ngay nga ron? Kalamansi? Saan ka nagkamali, bakit? Na, lukwan nakman ako na kun Samuel. Saan ka nga ron na nagkamali? Mapan kuntun imula, tapno adan tumot apitin ta. Wen tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Nako namon, bakit? Isa mayat matlang tagmula-mula. Tadatayin tumot lang ti mairano din to nagbunga dan. Daddy, sumreka ko ni di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat, Daddy. Inikanak ni Mami itay. Okay nga, Rod. Agadal ka na yung bagwan. Saan ka ngagbulbulakbol? Wan, Daddy. Igaad mo di agadal. Taday talang ti maipatawid mi ka ni Mamim kan ka, anak ko. Wan, Daddy. Talagamat nga igagaad ko ti agadal. Mala. Mapan ka nga rudan, tadi kakat maladaw. Wan, Daddy. Agan anad ka, anak ko. Sa dinutayan ni tatang nanang. Di pa'y matsimbang pa tanakaw. Napanan sa inwayway dagiti tarakan na. Apay ka day. Umay ko kumalangi bagano kaya't nati sumurot kanya kitong bigat. Sa dino kumaaya ti papananyaw Samuel. Mapana ki Jedaya. Mapan kong bisitahan ti dagatayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan na iti mapan ag-survey inton Lunes. Lukas ta. Hinton Lunes nga rudan ti panagsurvey da. Una nang. Isumat ti nyawag ni engineer itay. Ay kat nasaya at nga rudan ukas ta. Tapno malpas betan amabingay day ta adaga. Kat awanan ti rumswa arire. Iti nagbabaetan dang agkakabsat. Una, awan mat siguro may bagada. Tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di Mala, urayom labitan ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi doon dayjay. Nakarubat ka matlakay, papanam. Mapan ko man biit imula lagi ti rambutan kan lemon ije baba. Nay maglangad dan tumat apitan tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga dagita lakay. Ay na nabiit itan ti tawon bakit. Laita 5 ginggat inna matawan wano 7. Sigurado nga agbungan ton dagito eh. Nay maglangad dan tumat kalkalay atin nagiti apo ko ta ano ko Sa bagay matkiti nagbiit ngagpayso ti aldaw. Saan ang mapupuutan ti ba naglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlaang tagmula-mula. Tapno saan nga iso payagat gatangan tayo. Nagngina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigat ka ka din. Saan pa ya? Madamdaman ton. Saan nabalay ta mabiitak lang mat? Urayin da kaun, ta satay to agigid na mamigat. Sige nga rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa pamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalonak. Apay agmalmalum ka ijay ayan. Uwan tapno malpas ko adalusan ti pagnaan na kitag survey. Sumurot matlang ka din ni tatang. Saan? Nilor na ti kadwak, bakit? Sumarunon to kano ni tatang inton malpas na ti agabuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Itikas na mabibiit amalpas. Ay nasaanin, bakit? Isupay man ang ti may tangdan. Kan may sa, basit lang matday jay. Sana balay, tadamat nilor na akadwak. Sapay na ibus ti masida di taref. No dalakid dito yu dita, wano dilata, mabalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lornaan no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos, sakit nakapudpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kabsat ko. Masapa aktulaangan ang mapanagpalingke, taibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige, si kangaro ti makaam mo, bakit?
Sa tino ti papanan nyo, Daddy? Mapanak ijadaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurot man. Urayam ni mamim tagkuyog kayon to na sumurot. Tulungam nga agluto kan mangawit iti balon, wain? Sige, Daddy. Mang nagas kay tuman iti soft drinks kan ice iti store. Wan, Daddy. Di ka pumampanaw niti balay, wain? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, Daddy. Sige. Mapanakon. Sige, Daddy. Manong Samuel! Umay kape aglino, kanin. Kasta unay di pudot na. Wan, palpasak lang na ito, yading ko. Mabiitan na ito. Kasta una ya pudot na. Ay, uwan nga rod. Nagsakit ti darang ti init. Anya to, Rosel. Agalas jisan amanong. Amangan no mabisin ka. At damot tinapay a binalon ko. Nan, irwar mo man nga rod manong. Mabisinak mat ngagpayson. Jak namin namigat itay. Mabitlaan, taalaki tibag. Alto, yading ko. Agyaman hak manong. Paumaymot kat di siguron da mercy kan Jason. Umay na tay balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Ne, ungat pa iso. Agore ka. Kaslatan lumot at tao ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti apagatan na paset ti daga adal dalusanta. No da mercy na kita. Itamyanan ko maapaset ti paggapuanda. Ayuwanan niya. Jakmat ngamin maerupaan no asino dagita. Oray siyak na ron. Medyo adayuda pa yung amin. Tinasayaat. Orayin talata na makadanon da dito ayanta, aning ko. Sa dinungay nga taaban dati ayanta dati, mami. Ay, wan nga rod sapay nagpudot. On nga ron. Sa dino nga tangag paiso ti ayanda. Awan damot dito eh. Amukon. Adadakil apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umikan. On, mami. Dahil jayan ti mangga dakta kamatan niyo, mami. Wan, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Awan mo't sumongbat, mami. Amangan no dida ka mangag. Mana, umay kanta mapantay ijay. Sige, mami. Yuhu! Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Samuel! Ah, Manong! andiyan na dyan. Kasla ni Auntie Lorna. Wan, kasla sudyag sang sangit, mami. Wan nga ron. Ni, apay nga tangay. Partakang timag na Jason. Wan, mami. Manong! Auntie Lorna. Anya ti. Manang Mercy! Ni Manong Samuel! Daddy. Samuel! Samuel! Anya tinapasamak Lorna. Apay adara-dara ti asawang anak kadasa iti daga. Daddy. Daddy. Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y magmatay! Daddy. Kasi! Samuel! Daddy. Samuel, asawa! Diyos ko! Apay ati asawang pay! Apay! Mami. Jason, anak ko! Awanan! Natayan ti amam! Mami. Kasano kami paitan, Samuel? Kasano kami payan ta pinanawan da kami maten?
Agaling ka, Samuel! Agaling ka, pangasim! Dati! Nagrikat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrikat nga aklunan ti kastoy na pasama ti anak ta. Wala raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan ni ti anak. Imbes na ti anak ta ti mangidulin ka data. Saan man nadatakit ti nanaganak ti mangidulin kan kuwana. Nagsakit, Tulio. Wala raw. Aging gaita. Diyak pala ang matukaw na panunutan. No asinaw nang sinagarami ni Tikastoy kan ni Samuel. Dudwa talaga rudin ti anak ta. Ngam kastoy pa'y lang mo tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na. Aday tayo sa ospital. Sana makasaritay tinasayaan. Gapo iti truma, mapaspasaran na. Mala, ika nagsangit bakit? Ikararag na, sapay ko matamatiliwan na iti awanan bain. At ang arami ni Tikastoy ka ni Samuel. Iti kasta, may kanmat iti hostisya, ti panlakata iti anak na. Kumusta ang inyan ti Lorna, Mami? Kaasi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti trauma ang napasaran na. Awanan bain nagtinangaramid iti kastya kanakwada kan daddy, Mami. Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kanakwada. Sa pulag ita, kat ibalas ko tinaramid da kadadadi kan Auntie Lorna. Saan anak ko? Agparbang ka kuma, pang-aasim. Pinatay da ti amak ngawan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti maudi nga anges na. Nagsakit, Mami. Nagsakit. Jason, anak ko. Isuanas ken lang ang palsek. No sino man tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tapno marik namat ti pamilyada ti rigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan anak ko? Pang-aasim na di mo ar-aramitin ti kasta. Italagtalaangan kadagiti pan nakabagiti lintag ti amin. Isudan ti makaammo amang risot iti kaso ti amam anak ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a marsyal. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a marsyal. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko.
Patsyak ngamin ang makaibati daytoy iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Jaguar! Hey! Salake! Jaguar! Anang, naimbaga oras yaw. Kasta magkang kabaraw, nakapasyar ka may. Ay ko, nanang. Umay ko lang kumadamagan, no na isarsarong dito ita asawa. Saan pa kami nasimbangpot nga ginggay ta? Di magasmat itay, ngam nagawid mo lang adagaws. Anya nga oras nga da dito'y nanang? Kan anya nga oras sa pimanaw? Di magas labi 8, kalpasan na, pimanaw mo laang sakbay nga agsip ngat. Kastaya, Wan, nikot napanan na katangay. Apay nga adyak mo't napasangpot iti balay itay. amangan ki dimat no nagsinalawasiw kayo baraw. Agawid ka ki den, ta amangan no adamot tan iji balayo ti asawam. Sige nga rin nanang, agawid akon. Tamang ano simbang pwede nga agpaiso ni Almay iti balay. Sige, agan anad ka ditadalan mo, Marshal baraw. Sa dino tinagapam ha? Anay ko. Sa dino tinagapam ko na ka. Apay nga itakala nga sumangpet. Among kadi ang sinapsapol ka. Anay ko. Ipatamti imak, Marshal. Masaksak ita, anak. Diyak ibatang ti imam. Aging ka itidi mo ibagano sa dino tinagapam. Anay ko. Anay. Sa dino tinagapam ko na. Sumungbat ka. Patanak ko na. Natangsit ka pa ya? Apay, asino ti pagtangtangsit mo ha? At lalaki man ya? Asino ti lalaki? Awan lalaki. Among kati asinapsapol ka. Nakadano nakpekit din iti balay dananang mo. Gapoy ti palang sapsapol ko ken ka. Naku na ngamin asapulan nak. Kat amumat anapanak nakigapas iyay ayanda marisalya. Kasano? Katrabiin. Nung di ka matla sumangpwetan. Nabambanog titang o anapan nagtrabaho. Nang kastakit din ti paspasabat mo. Hay, makaumati kastayab yan. Ha? Alma! Agsubli ka na tayo! Saan ta pa yan ang pasalag-sarita? Alma! Adapay na bati ang kwartam dita, Marshal. Adapay mo. Apay aya. Ay katmangtad ka iti pagpalingkit tanin na ibusan dagiti masapsapol dito balay. Tayo tangdan mo ngay anapan nakigapas. Manumutlaan ngay dayjay. Adayo akurang gumatangak pa'y iti may sakaban abagas. Mangala ka nga rod iti ballpen ken papel. Tayo listak na iti katangab. Iti kasta. Saan man nakumkumpurmi ti mapanmual alaal. Siya akong ti mangilista, taamok no anya dagiti rumbang amagatang. Siguradum adag iti lang importante ti katangab. Wan ko naklang arudan, ay unay kan aya. No agsasao ka, kasla awan panunot da tao. Awan timbaga akasta. Ti kunak, dagiti lang importante ti katangab. Wan nga rod, amok met ati agi budget, saan akas ka dagiti daduma dita agastadora. O ala, muto yun ti pagpalingkit, tamapanakon, tani, aldawon. Nay, nadumot ti pinalingkin. Bakit? Anya ngay na kita? Ado talaga takinumpletok ti pangkusina. Kape, asukar, gatas, kanda dumapay. Gimatangak pa iti bangus, kan nangaalaak matlaangan iti arena. Naimbag lang ilutok a merienda inton mapanak ijay talon. Di pa'y katawanin na bati iti integ ko rin ka. Awanin na ipalingkik aminan. Ayan tay ballpen ken papel nga inusar mo itay agsapa. Apay, an-anwam ti ballpen kan papel, Marshal. Ilistak dagiti presyo dagiti ginatgatang mo. Tapno makwenta no talagang awanan na bati iti integ ko akwarta ken ka. Anya? Di kagtuanga dita ha. Inka alaan ng ti ballpen ken papel tapno makwentak mo dagiti ginatgatang mo. Nay, da kayo matiagin inaw, Daddy. Sa dinot ayan ni Mami. Nasapa na pa ni Jatalo, anak ko. Isuti na pa nag-araldo. Apay, kanya ti masapol mo ken ko ana. Dumawat ako maiti kwarta. Ada ngamin bayadak ije pagadalan.
Manong kumaaya ti bayadak? Ang mga no umabot dayjay iti mga 2,000 plus. Saan laang ngamin amay may sa tibayadak, Daddy? Kastaya? Wan, sapay masapul abayadak ita dayjay. Nalipatak mat ngamin ti dimawat kini Mami idi rabi eh. Mamit lang nga ron ta kita agnod dapay na bata kwartak. Sige man, Daddy. Kat agyaman na Ura anak labid dito yan, tamapan ko alahan ti pitakak. Wan, Daddy. Agindadal ka pa albabalasan ka. Ni Tata Martin mataychay. Nakatugaw iti ayan ti puon ti kayo. Umay ka pa aglinaw. Tade, hasta ulit ipudot na. Sige lang, Tata. Madamdama akton nga aginana. Palpasag pa ito'y ar-aradwag. Umay ka kitin ako. Ituloy mong tunay ka nitong madamdama. Agalas 11 matgaya man ngagpaiso. Umay ka kapag sangwan tato'y binalong ko adikat yung kamote. Sige, Tata. Umaya kon. Tinasayaan. Aginana akpay man ngagpaiso. Oo. Mapanak iti ayan ni Tata Martin. Bilib ako na talaga iti kinagagat mo, Alma. Balasan ko. Agasam man ta si kamot yung dagtaltalaw. Si kapat yung mapan makitangdan ng agsak ka. Kanuan niya pa'y dito klase iti trabaho. Anya ngay nga rod, kat adamat sakit ti puso ti asawak, Tata. Saan ang makatrabaho iti nadagsan? Iso ang kapilitan asya kung ti agtalon, kan mapan makitangdan. Tanodyak aramidan ti kasta, sigurado amatay kami mat iti bisin. Di mat pau-pau itanda kayo, tinan ni Marshall anak i asawa iti foreigner? Wan, nga masapul ko lang tamat ti makitangdan. Tapno adamat bukod ko akwarta, Tata. Ha? Hindi ti kayat mo asawag. Ay na, nakababain man nga ibaga. Ngam addain imot ti asawak, Tata. Anya? Day tatipod no, Tata. Kwarta na lang ti kwarta na. Manipod nagasawa kami. Diyak pa'y napuutan nga inyawat na kanyak ti sweldo na idi agtrab-trabaho. Kastaya? Day tatipod no, Tata. Nakarkaro pa'y kit diitan ati kinaimot na. Ultimo piso asukli kat alaan na. Nay, diyak mo kadagayam kasta nga ugali ni Marshall, balasan ko. Numaminsan nga rod kat mapampanunot ko pa yan apanawan gapo iti kasi nga ugali na. Maum-uma akon talaga, Tata Martin. Agpudno ka man kanyak, Alma. Anya ngay kumatiipudnok kan ka, Marshall. At dan samot relasyon nyo iti dayjang Anton. Anya? Masansan ti pa nagkuyog-yuk eh. Dandan ni amin amapan mo pakitangdanan. Kat isumot ti mapan na pakitangtangdanan. Nagalas kat ti kasta nga ugali mon, Marshall. Mapan makitang tangdan di tao para iti pamilya na. Makitagtagad tapno adda ipakan nakadagiti anak na. Ita, pagpanunutan da kami kay din, iti dakas. Kasano? Kat kanayon ti pa nagkuyog yo. Iso akanayon ti kagidgiddan mo nga gawawid. Kang ganasem mo tin tagluglugan iti motor na. Ay kat natural ata isukat nga rod ti kadwak amapan makitang tangdan. Adayo ti pagna iso atap no jak marabyan nga agawid. Ay kat makilugan ako na iti motor na. Ta isumitlaan nga agpaamyanan. Kat dadya danilungay. Nasingid kayo mat iti tunggal maysa. Agkin-kinatawa kayo mat iti tersina ni Anghilay dinaminsan ngal daw. Oray dadya Martin. Kanayon ti panagsarsarita yo tunggal mapan ka iti talon. Ay, jak amukan ka, Marsyal. Aglablabas kan. Jak laing pagarok akas takarug ti panunot mo. Angam sige. Tapno di mo mat ko na. Likli ka kung dagita atat nao. Itikas na. Malpasan da ito asaritaan. Hello, Mama. Hello, Marshall. Kumusta kayon? Ni Alma kinijon. Kumusta damutan? Kasi da po, Mama. Okay kami mutlayan. Da kayo, Gay. Kumusta kayo mutditan? Nasaya at kami mo dito, anak ko. Aywan kaya.
Agawid ti may sa agayom ko nga da dito'y Germany. At da ipawid ko para kada kayo. Ay na, ang yaman ak mama. Nawan kayo lang. Jak amon no kasano ti pamilya. Amuyo mo't adya akong makatrabaho gapit ti sakit ko. Awan na nyaman na, Barok. Isungarod ngay karkarigatak mo ti ag sideline dito'y. Tapno at damot basit maipawid ko kada kayo dita Pilipinas. Ba nagapagyaman ak unay mama? Awan na nyaman na ko nakman. O sige ha, baliwak tumanan ti umawag anak ko. At dapay ngamin aramidak. Bye. Sige mama. Bye. Oh, Alma. Sa din ti papanam. Nakapulos ka mat. Mapanak mat agbirok iti bukod ko a kwarta. Tani, awan mat namnamaek amang ted. Ha? Sige, tamapanakon. Mabit lang. Kasarsarita ka pa lang. Talikutan naklatan na kasta. Apay aya, aldaw nga rudan. Amangan no jak masambot ti biyahe nga agpasyudan. Aguray ka kunak. Na, apay nga min aya. Adda ka di ibagam. Apay kasta tilangam. Apay, anya ti parikot mo itilangak, Marshal. Naka-lipstick kan naka-make up ka man. Kan apay akasta ti badom. Naka-jeans kan naka-blouse ka. Abak mo pa yung ti anak ta nga agpurma. Kasla ka mo't balasang iti day taasuot mo. Ay kat siyempre mat uray bumaketen da tao. Nasken laeng mat nga agporma ak akas labalasang. Tapno fresh mat akitaan. Anya. Ala, aglisi ka iti pagnak. Di naktaktaken tani, aldawan. Maladaw akon iti appointment ko. Naglukon. Doang aldawon asan alagaw awit asawa ka. Sapay jak makontak tinambar na. Ay. Sa dino ngay ngatan tinapnapanan na. Ay. Matiday tuwi na. Sa palit at parparit na kanyak. Kat, anya nga iti planom ita, Mari Alma. Duwang aldawan adi ka nagaw-awid iti balayo Sigurado nga urayan na kan ti asawam. Bayam ata maustel ijay iti kauuray na. Anya? Si kamat, Mare. Uray kaskas asawam latamat ni Pari Marshal. Agasawa kami iti papel, Mare. Ngam iti uray kaanuman, di nakpulos trinato akas asawa. Hay, unay matlakit din nga agpaiso ni Pari Marshal. Naimot lang arudan, nalabas pa iti kinaman nangimon na. Ay naku namon, Mare. Okay lang kumano saan ako mabil. Hay, uray kasano ti kinaanos ti may isang asawa. Nukas di mo ti asawa, mauma ka talaga. Aywan Mare. Uray sakmat talaga apanawak, nukas di ti ugali ti asawak. Launay Mare. Isungan san nakpailaang tadituyak pailaang dagos mo makipagnaed. Saan na bali, tano makasapulak iti panggadak. Mangisyerak to iti pangdanong kan pangkuryente. Awan parikot iti dayta, Mare. Okay lang kanyak, taag may sa akmat ditoy. Amangan kit din, kayat mo ti aglako iti nateng. Agsapsapulak ngamin iti kaduak iti pwesto. Ay kayat ko, Mare. Uray anya aklase ti pagsapulan kayat ko. Tinapatag adda pakitang dana. Sige, sumurot ka nga rod kanyak intong bigat, ta isurok ken ka dagiti rumbang nga aramida, Mare. Nasayat mo tanagawid ka doon na anak ko. Apay ka di, Daddy. Di mo lang nadamdamagan. No sa dino tayan dyan alaing ngay na. Ay na, di yun birukan ni Mami, Daddy. Ha? Di yun birukan ni Mami, kunak. Ne. Anya ti kayat mo asawan. Among ka dino sa dino tayan na. Ibaga tamapan ko iyawi dyan inam anak ko. Di nan kaya ti agawid dito'y balay, Daddy. Anya? Nauma ka nun dito'y balay. Iso nga agsapol kanulaangan iti panggadan na ijay syudad. Ne. Naglukon. Apay basta pimanaw matlatan. Diyak amo Diyak kaya ti makibiyang iti sitwasyon nyo, Daddy. Iso makaamu kayong matan nga agsarita kin ni Mami. Ha? Awan ti kanunungak kada kayo adwa. Ngam no lakit di takabaalan nyo pa'y nga ornusan ti diyo na kinaawatan, aramiden nyo.
Ngamno talaga asaan yun ama urnos, ay kat ada kayon dayta, daddy. Ay, anyangay nga ti kasayatan nga ramidag, mama. Si kamot lang ti makasumbat iti dayta sa lutsot mo, anak ko. Mama, Imbagak met idikan kan, aniklikam tinalabas a panagimon mo. Amumat no kasano ti panagsakripisyo ni Alma amang isaksakat iti panagbyagyo. Ngam kasta mo ngamin ti ugali. jakmat nga ron maliklikan ti agimon, mama. Amuyo mat no kasano ti panagayat ko iti asawa. No talaga ngay ayatom ti asawam. Rumbang nalaang nga rod nga agtalakakan ko ana. Saan akas ta pagimunam amin a makitam? Saan lang adayta? Imimutam pa'y gayam ti asawam. Ha? Ay na, uray asino mat nga asawa talaga ang mauma iti kasta nga ugalim. Abay, di mo amutay pagsasao ako nanakan. Numapno ti salo, aglupyas. Kasta ti kayarigan ti asawa, Marshal. Napunwanan, naglupyasan, nagpatinggan ti kinaanos na. Iso pinanawan na kan. Ay, anya nga tano awagan nyo ta asawa ko, mama. Ibagayo ken kuano tagawi din ti balay. Ikari, agbalbaliw akon. Ay katsika ati mapan makisarita kan kuana. Ikarim nga balbalukan. Parang ikan nakapay iti may kadwa agundaway, anak ko. Wen, mama. Talaga akas tataramidak. Aramidak amin nakabailak. Tapno agsubli lang iti denak ti asawa. Miss F, inaramid ko aminan nga amok apamuspusan tapno sublianan nak ti asawak. Ngem talaga nga impatangken na adi na kon kayat. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga asininaan na kon ni Alma. Ket ita, agmaymaysa akon nga agbibiyag taad dadameten iti anak ko ijay syudad. Agad-adal ngamin ti kakaisuna nga anak mi. Isu asag paminsan laeng nga agaw-awid ditoy balay. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko adyak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Marshal. Ken ka pagayam, Marshal. Anya ngay ket basol mo met no apay anauma ken pinanawan na ka ti asawam. Kunada nga roden, amin abanag ket adda pagpatinggaan na. Ay ket anusamon ati agmaymaysa, ta si kamet tinangidoron iti asawam tapno panawan na ka. Ngem oray di na kan kayat asublianan, ipakita ken paneknekamlat taken kuana at talaga anagbalbaliw kan. Ket tulungam amang paadal iti anakyo. Alakastan pagayam, Marshal, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangan.